Yes, igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri buri umwe wese uduteze yombi, kuri buri umwe wese turi kwibanira muri kano kanya ndetse muri ano masaha yo muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu, itariki zikaba esheshatu z'ukwezi kwa gatandatu ndetse umwaka ni 2026. Reka twizere ko muramutse neza, reka twizere ko Nyagasani akomeje kubagenda imbere, hanyuma tunabonereho tubifurize gukomeza kuryoherwa na wikendi, tunaboneraho kwifuriza abemera isabato mwese kugira isabato nziza. Reka tubabwire ngo umunsi w'umunezero, hanyuma tunabonereho tubahe ikaze, reka tubahe ikaze irambuye cyane ku makuru akomeye cyane tugiye kuba twabagezaho muri iki gitondo. Murabizi ko muri ino minsi turi kwibanda cyane ku butaka bwo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho umutekano ukomeje kuzamba muri kano karere k'ibiyaga bigari. Hanyuma nge uri kuri mikoro ni 6berry official. Nk'ibisanzwe muri aya makuru yacu rero turaza kuyahera ku makuru atoroshye habe namba. U Rwanda ruvuze kukubahiriza amasezerano ya Washington aherutse kuvugwaho n'uwitwa Marco Rubio, ndetse u Rwanda runenga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igifasha FDLR. Ndaje duhere kuri ano makuru akomeye cyane. Ni nyuma yaho rero uwitwa Marco Rubio atangaje ko ingabo z'u Rwanda zigomba kuba zavuye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bitarenze ukwezi kwa karindwi. U Rwanda narwo ruhise rugira icyo rusubiza. Reka nze turebere hamwe ni iki mu by'ukuri bashubije uyu Marco Rubio na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri rusange. Mu yandi makuru tuza kurebera hamwe nyuma y'uko rero u Rwanda bitangajwe ko mu bitarenze ngo mu kwezi kwa karindwi ruzaba rwavuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, AFC M23 nayo yahise itangaza ko yiteguye gusimbura FARDC. Uyu ni Nanga waje gutangaza ngo iherezo ry'igisirikare gishaje cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu by'ukuri ngo kigiye gusimburwa na M23. Kubera iki yatangaje aya magambo? Ndaje nabyo tubigarukeho ku buryo burambuye cyane. Hanyuma mu yandi makuru akomeye cyane yakomeje no kugenda atera urujijo, akaba ari no makuru rero turi busorezeho. Ndagira ngo twihute cyane. Turaza kugaruka hano mu Rwanda ahitwa Kayonza. Hari ikinyamakuru cyanditse ngo polisi y'u Rwanda yataye muri yombi abawazarendo barenga 40. Hano abanyakayonza muraza kudufasha mutubwire niba aya makuru ariyo, kuko haba polisi y'u Rwanda ibi niba nirabikonfirma cyangwa se izindi nzego zibishinzwe hano bikayonza muraza kutubwira, ndetse aya makuru ndaje tuyasorezo ku buryo burambuye cyane tumenye niba koko aya makuru iki kinyamakuru gitangaje niba ari ukuri cyangwa se ari ibinyoma. Muraza kudufasha hano, hanyuma reka twinjire mu makuru yacu ku buryo burambuye cyane. Ni ukuvuga ngo rero mbere yo kwinjira muri ano makuru, reka mbanze mbibutse ko niba ari ubwa mbere kabisa mudusuye, wowe uri kudutega amatwi kano kanya, niba ari ubwa mbere ugeze hano, dufashe udukandire kuri subscribe, uraba uduteye inkunga ikomeye cyane. Reka dutangire amakuru yacu. Ni ukuvuga ngo amasezerano hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda ngo igihe cy'ukuri ku mahoro n'ubusugire bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byaba bigiye kugera. Tugarutseho gatoya inyuma, biravuga ko ngo tariki ya 29 Kamena umwaka w'2025 ngo ino tariki ishobora kuzandikwa mu mateka nk'umunsi w'ingenzi wahinduye byinshi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho amasezerano y'amahoro yashyigikiwe n'umuryango mpuzamahanga ngo yafunguye inzira y'icyiciro gishya mu rwego rwa diplomasi ndetse n'umutekano. Ngo niba impande zose zizubahiriza ibyo ziyemeje, inkunga ivugwa ko ihabwa umutwe w'inyeshyamba z'ama 23 ngo ishobora kugabanuka cyane. Ibintu rero ngo byahindura ngo ku buryo bukomeye isura y'intambara n'umutekano ku rugamba. Ubwo ni mu gihe ngo ingabo z'u Rwanda n'ubundi zifasha inyeshyamba z'ama 23 zaba zivuye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri kuno kwezi kwatangajwe kwa karindwi. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo rero ngo ikomeje guhagarara yemye nk'igihugu gifite ubusugire bwacyo kandi gifite ubushake bwo kuburinda hagati y'inzira ya diplomasi n'ingamba zo kurinda ubusugire bw'ubutaka bwayo. Kinshasa ngo ikomeje kugira amahitamo yose ashoboka kugarura
yo kugarura amahoro arambye. Abaturage ba Kongo ngo ubu bategereje ibikorwa bifatika aho gutegereza amagambo gusa. Amahoro ngo agomba kuba impamo abaturage babona mu buzima bwabo bwa buri munsi aho kuba amagambo avugirwa mu nama n'amatangazo. Ngo iki gikorwa cy'uko ingabo z'u Rwanda zigiye kuva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo bagiteganyije cyangwa se bagitegereje n'amatsiko menshi. Hanyuma rero u Rwanda rwavuze kukubahiriza amasezerano ya Washington aherutse gutangazwa na Marco Rubio, ndetse u Rwanda runenga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igifasha FDLR. Hanyuma reka tubyinjiremo ku buryo burambuye cyane. Murabizi ko Marco Rubio aherutse gutangaza ko ingabo z'u Rwanda zigomba kuba zavuye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bitarenze ukwezi kwa karindwi, akaba ari ukwezi rero kwejo bundi tuzahita twinjiramo. Guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko iri kubahiriza ibikubiye mu masezerano y'amahoro n'ubufatanye yasinyiwe i Washington, ariko rwibutsa ko amasezerano areba u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyamara yo ngo ikomeje kuyarengaho ifasha umutwe w'iterabwoba wa FDLR uteje ikibazo ku mutekano w'u Rwanda no gukomeza kurasa ngo abasivile ikoresheje drones. Ni ibikubiye mu itangazo rero ryashyizwe hanze ku munsi w'ejo, byari tariki 5 Kamena uyu mwaka, nyuma y'ikiganiro Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Marco Rubio yatangiye mu nteko ishinga amategeko ya Amerika muri komite ishinzwe ububanyi n'amahanga, avuga ku buryo amasezerano y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari kubahirizwa. Iki kiganiro kijyanye na gahunda y'ubutegetsi bwa Amerika yo gushyira Amerika imbere mu bubanyi n'amahanga cyabaye ku itariki 4 Kamena. Marco Rubio yavuze ko bishimira ko u Rwanda ruri gushyira ibikorwa bikubiye mu masezerano ya Washington yasinywe ku itariki 4 Ukuboza umwaka w'2025. Itangazo rero ry'u Rwanda rigaragaza ko rushima ibikorwa bya Amerika, by'umwihariko ibijyanye n'amasezerano ya Washington, ari nayo nzira yo gukemura umuzi w'amakimbirane ari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Riti ariko ni ngombwa kwibutsa ko ibikubiye mu masezerano ya Washington areba u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi asaba buri ruhande kuyubahiriza, ndetse amasezerano ngo ntabwo yashyirwa mu bikorwa na bamwe, cyangwa se ngo ibigomba kubahirizwa n'uruhande rumwe bitandukane n'ibigomba kubahirizwa n'urundi ruhande. U Rwanda rero rwashimangiye ko ibibazo bidashobora gukemurwa mu gihe harimo kubogama. Ruti u Rwanda ruri gushyira mu bikorwa ibyo rwiyemeje bikubiye mu masezerano, ni mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri mu mirwano binyuze mu gufasha umutwe wa FDLR, umutwe ugizwe n'abajenosideri umaze imyaka irenga 30 ukorera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi ngo uracyabangamiye umutekano w'u Rwanda. U Rwanda kandi rwamaganye ibikorwa bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byo gukomeza gukoresha drone mu kurasa mu bice bituwe n'abaturage. U Rwanda rwanashimangiye ko ruzakomeza kubahiriza amasezerano yasinyiwe i Washington, gufatanya na Amerika n'abafatanyabikorwa bo mu karere n'ahandi mu guteza imbere amahoro n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Amasezerano impande zombi rero ngo zagiranye ajyana nayo gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR bikozwe n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byamara gukorwa, u Rwanda rugakuraho ingamba z'ubwirinzi, harimo kandi ingingo yo gucyura impunzi. Hanyuma mu bikorwa remezo byitezwe ko u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bizongera imbaraga mu bufatanye mu kubaka urugomero rwa Rusizi ya 3 ruzatanga megawati 206 z'amashanyarazi, ndetse rucanire abaturage barenga 300,000. Biteganyijwe ko ruzuzura mu mwaka w'2030 rutware miliyoni 800 z'amadolari. Hari kandi bijyanye n'amabuye y'agaciro, aho u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bizajya mu cyiciro kirenze kuyacukura biyatunganye, kuko ari bwo yagirira inyungu abaturage bo mu karere, kandi ko hazajyaho amategeko ahuriweho ajyanye n'umutekano w'ubucuruzi bwayo. Amasezerano ya Washington kandi ateganya ko ibihugu byombi bizifatanya gukura gaze metani muri iki kiyaga, ndetse ngo biyitunganyemo ingufu z'amashanyarazi. Guverinoma y'u Rwanda rero ihamya ko ibihugu byombi bifite amahirwe menshi, byaba
yabyaza umusaruro ndetse ngo akabifasha kwirinda amakimbirane. Yizera ko habayeho ubufatanye buteganywa n'amasezerano ya Washington akarere kagira amahoro arambye. Hanyuma mu yandi makuru tugiye kurebera hamwe, reka tunyarukire ku witwa Corneille Nangaa, aho AFC M23 yatangaje ko ngo yiteguye gusimbura FARDC mu gihe ingabo z'u Rwanda zaba zimajije kuva ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka nabyo tubyinjiremo ku buryo burambuye cyane. Ni ukuvuga ngo mu gihe ibibazo by'umutekano ngo bikomeje gukaza umurego mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ihuriro Alliance Fleuve Congo AFC ririmo inyeshyamba n'ubundi zama 23 ryatangaje ko ryiteguye gusimbura igisirikare ngo cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyamaze gusenyuka burundu nk'uko byemejwe n'umuhuzabikorwa waryo Corneille Nangaa. Ibingibi rero ni mu itangazo yaje kuba yasohora. Abantu batavuzeho rumwe hano bavuze ko ari ukwikina cyangwa se kwitera akanyabugabo. Hanyuma mu kiganiro rero yagiranye n'umushakashatsi w'umubirigi Alexis Destech, Corneille Nangaa wahoze ayobora komisiyo y'amatora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo CENI, yavuze ko igisirikare cya Congo, Force Armée de la République Démocratique du Congo FARDC, cyamaze gusenyuka ku buryo budasubirwa. Mu magambo rero ataziguye, Nangaa yagize ati igisirikare cyamaze gusenyuka, hari umutima w'icyo gisirikare uri kugenda ukomera, igisirikare cy'umwuga kizi gukora intambara. Nkeje umugaba mukuru wacyo akaba umuyobozi wacyo General Sultan Makenga. Iki nicyo gisirikare cyo mu minsi ya vuba cya Repubulika ya Demokarasi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. No kuvuga ngo rero Nangaa yanavuze ko ngo M23 iriho kubera abanyekongo kandi ko ariyo mizero yabo mashya mu guhangana n'ibibazo bikomeje byugarije igihugu biri mu butegetsi bw'igitutu, ubwicanyi no guhonyora uburenganzira bwa muntu. Iri tangazo rero ry'umunyapolitike rikomeje gutera impaka ndende mu banyapolitike n'impuguke mu by'umutekano, kugaragaza ko AFC cyangwa se M23 nk'igice cy'igisirikare gishya cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo ni ikimenyetso cy'ihinduka rikomeye ry'imitegekere no kwiyemeza gufata ubuyobozi bushya mu buryo bw'umutwe w'ingabo usanzwe urwana. Nubwo leta ya Kinshasa rero ikomeje gushinza izi nyeshyamba za M23 gukorana n'u Rwanda ndetse ngo no guhungabanya ubusugire bw'igihugu, Nangaa yemeza ko AFC M23 ngo itagamije guteza intambara, ahubwo iri mu rugamba rwo kugarura amahoro ashingiye kuri uburenganzira n'umutekano w'abaturage. Nangaa rero yanemeje ko ngo AFC izashyira imbere umutekano w'abaturage b'abasivile, by'umwihariko mu duce twibasiwe n'ubwicanyi bw'inkora maraso, aho yagize ati abaturage bararira buri munsi kubera ubugizi bwa nabi, gufatwa ku ngufu no gusahurwa. AFC izahagarika ibyo byose kandi izahesha abanyekongo agaciro n'umutekano wabo. Iri tangazo rero rije mu gihe ibikorwa bya gisirikare bya AFC bikomeje kwaguka mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, aho iri huriro rigenzura imijyi n'imihanda ifatiye runini ubukungu bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aya magambo rero ya Corneille Nangaa yavuze ko ari ukwikina, aho byavuzwe ko ari ukwikina kuko ngo ibimenyetso by'uko izi nyeshyamba za M23 ziri kugenda zitsindwa ndetse ko ziri gucika intege, ngo ibimenyetso byatangiye kugaragara, aho byibuze bambuwe ibice byinshi, aho bari bafite ibice 100% ubu ngubu ngo basigaranye nka 40%, ngo ibindi bice byagiye mu maboko y'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aya magambo rero yaje guteshwa agaciro na bamwe, bavuga ko nta shingiro afite, ndetse bavuga ko aya magambo ngo ari ukwikina cyangwa se kwitera akanyabugabo. Reka rero dukomeze amakuru yacu ku makuru atangaje cyane ndetse n'amakuru agaruka i Kayonza mu Rwanda, hano ni mu burasirazuba bw'u Rwanda. Ni amakuru rero dukesha kiriya kinyamakuru, aho cyagize kiti polisi y'u Rwanda yataye muri yombi abawazarendo barenga ngo 40, ndetse ikinyamakuru gikomeza kigira kiti inzego z'umutekano
zirimo polisi y'u Rwanda zataye muri yombi abantu barenga 40 bo mu itsinda ry'iyise Wazalendo nyuma yo gushinzwa ibikorwa bihungabanya umutekano n'imibereho y'abaturage bo mu karere ka Kayonza mu murenge wa Rukara ngo mu tugari twa Kawangire na Rwimishinya two mu murenge wa Rukara. Abaturage bari bamaze igihe ngo batakigira inzego z'umutekano bavuga ku itsinda ry'abantu bitwaje intwaro gakondo zirimo imihoro n'ibisongo bakinjira mu mirima y'abaturage ku ngufu ngo bakayicukuramo bashaka amasegereti. Aba Wazalendo bikekwa ngo ko bacukuraga amabuye y'agaciro mu kirombe cya sosiyete yari yarafunzwe n'inzego zibishinzwe, bagakomeza ibikorwa byabo mu buryo butemewe bikarangira banahungabanyije umutekano w'abaturage b'akarere. Ngo umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburasirazuba SP Hamdon Twizeyimana yemeje ifatwa ry'aba bantu, avuga ko igikorwa cyo kubashakisha cyakozwe mu buryo bw'umukwabu gifatwamo abagera kuri 40 mu gihe abandi bakekwaho ubufatanye nabo bahise batoroka. SP Hamdon Twizeyimana ngo yagize ati abafashwe bashinjwa kwinjira mu mirima y'abaturage ku ngufu bagashakamo amasegereti ndetse no gukomeretsa abatanze amakuru ku nzego z'umutekano. Ngo hari abandi bagishakishwa kugira ngo baryozwe ibyo bakoze. Abaturage rero muri utu tugari baravuga ko ngo bari bamaze igihe babayeho mu bwoba kuko umuntu wese watangaga amakuru kuri iryo tsinda yaterwaga ubwoba cyangwa se agahohoterwa. Hanyuma ngo umwe mu baturage yagize ati twari tubayeho nk'abari mu kaga, ndetse ngo abo bantu binjiraga mu mirima yacu nijoro cyangwa se ku manywa bakayicukura ntawe babajije bakatugira nabi, abageragezaga gutabaza polisi nabo bakagirirwa nabi. Polisi y'u Rwanda rero ngo irasaba abaturage gukomeza gutanga amakuru ku gihe kugira ngo ibibazo nk'ibi bikumirwe hakiri kare, ndetse ngo ikanashimira abaturage bagize uruhare mu gutanga amakuru yatumye iri tsinda rihungabanya umutekano ndetse ngo rigahagarikwa. Abo Wazalendo rero baje kuvugwa na kino kinyamakuru. Abatuye i Kayonza muraza kugenda mutubwira muri komenti uko bihagaze. Hanyuma reka ano makuru yacu tuyacumbikire hano, munyemerere tuyacumbikire hano. Gusa mbere yo gusoza reka mbanze mbibutse ko twafunguye urubuga rwa WhatsApp tujya tunyuzamo amafoto ndetse n'amavideo, akaba ari amafoto n'amavideo aba yaturutse ku rugamba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma kwinjiramo nta kundi, uragenda hasi muri komenti mu gice cya komantiri urebemo link na pininzemo, uragenda uyikandeho urahita winjira mu buryo bworoshye cyane. Hanyuma uzajya ubasha kubona amafoto ndetse n'amavideo, ubashe kubona ukuri kuzuye kubiba byabaye, ubashe kubona ukuri kuzuye kuba bigenda bivugwa ndetse binatangazwa. Hanyuma si amafoto n'amavideo dusharingamo gusa kuko ni group ngari, ni group irimo abanyarwanda, ni group irimo abarundi, ni group irimo abakongomani ndetse n'abagande n'abandi benshi bagiye baturutse mu bihugu bigiye bitandukanye. So dusharingamo n'ibitekerezo, nago ari amafoto gusa. Hanyuma nkandira kuri iyo link uhite ujoininga, hanyuma munanyemerere amakuru yacu yo muri iki gitondo twari dufite tuyasoreze hano cyangwa se tuyacumbikire hano, babwira ngo andi makuru nakagaruka tuze kongera kwibanira hagati y'isaha 4 n'isaha 6 turebera hamwe izindi update ziza kuba zigezweho, turebera hamwe andi makuru aza kuba agezweho. Mukomeze kugira weekend nziza, mukomeze kugira ibihe byiza, mukomeze kugira isabato nziza ndetse n'umunsi w'umunezero. Nyagasani akomeze abagenda imbere, naho ubundi ubu mu yandi makuru turi kumwe, ngi wari kuri micro ni 6 Berry Official nk'ibisanzwe.